Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Danas smo ovdje s jednom novom pričom koju vam donosimo iz mjesta Živinice. Sa nama je gospodin Senad Klupić. Senade, hoćeš li nam se malo predstaviti? Možete nam reći gdje ste rođeni, koliko godina imate i čime se bavite? Ja sam Senad Klopić, rođen sam davne 1968. u Gornjim Živinicama od oca Rame i majke Refije i još 4 brata. Maša. Jedna obična seoska porodica. Otac je radio pri rudniku, željezničar, a majka je domaćica. A ja sam nekad davno, 87. završio školu električara, ali životni put je išao na drugu stranu, tako da sam završio ja u rudniku. Posle sam se prekvalifikovao i stekao zvanje rudarskog tehničara. Inače, danas obavljam poslove prvog kopača u rudniku Đurđevik. Jel vam naporan posao, jel teško? Pa da vam kažem, rudarski posao je inače težak, jama posebno. Ali, kao i sve drugo, čovjek se vremenom navikne, malo prilagodi. Tako da, u početku normalno to teško pada, ali navikne se s vremena. Malo se nauči svoj posao, malo se, pošto naučiš, onda postane malo lakše. Naučiš i probleme, onda drugačije se to rješava nakon što naučiš šta treba i kako treba raditi. U početku je vrlo bilo teško i naviknu se na tu vrstu posla, jer nije lahko ništa raditi, svakome je njegov posao najteži, ali onaj rudnički ili taj jamski posao je jako težak, ali navikni se. Jako je, da kažem, odgovoran i sve to stoji, nego onako fizički je dobro za čovjeka da je aktivan. Meni ne treba nikakva i nije mi trebala nikakva teretana, jer taj posao koji se radi iziskuje dobru fizičku spremnost i onda non stop si u kondiciji, non stop se održava, tako da meni to bar nije nikad teško padalo. Naporan je posao, ali ide, hvala Bogu. Vidim, vozite biciklo čak po ovom snijegu. Kako je, nije vam zima, jel? Biciklo je samo alternativa u ovim danima, pošto mi je jahalica, ja kažem, moj auto u kvaru, kod majstora je, pa dok se popravi ja moram malo voziti. Danas eto igrom slučaja pada snijeg i onda, ali može, nije problem, kažem. Dobro se osjećam, jako fizički spreman i nije to za mene problem. Da se malo i pokisnuti. Kažete nam, jeste li možda služili JNA vojsku? Pa, kao što rekao, davne 68. sam rođen, znači 54. 54 godine, 55. već nastupa, što znači da sam ja, da kažem, i onoga vakta proživio, to jest prije ovog rata u Bosni i Hercegovini. Završio sam i školu i poslužio tu Jugoslovensku narodnu armiju. Bio sam plavac ili RV i PVO, ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana. Znači, regrutovan sam kao
zaboravio sam kako se kaže. Imao sam vezu sa onim radio predajnicima i Komunikacija. ne, onaj Veza. borzovu azbuku sam naučio tad. Najprije sam bio u Somboru 3 mjeseca, onda sam ostao na malo da kažeš do školovavanja. U to vrijeme to je bilo nešto, dobio čin, desetara, ako se može kazati čin. I onda sam prebačen u Skopski Petrovac, radio teleprinterista, da, tako se zove ovaj VES ili ta služba. Dakle, bio sam radio teleprinterista, poslužio sam 9 mjeseci u Skopskom Petrovcu pri aerodromu, tako. Skopje inače imalo i aerodrom tad, a ja sam bio na vezi u Skopskom Petrovcu. Iskustva iz tog perioda su jako bitna. Recimo danas, evo, naša država nema onaj obavezan vojni rok, što je po meni greška, jer vojni rok i ta disciplina koja se nauči tad i tu ostaje za čitav život. Znači, vi ste naučili kao šifrovani jezik. Taj. Morzova azbuka, znači kucao sam preko 100 znakova ili slova u minuti. Znači, to je bilo te stvari su zglob je to radio. Meni se to onako sviđalo u to vrijeme, mlad čovjek i zanimljivo bilo i tako da sam to vrlo brzo u Somboru naučio i tako da sam dao svoj doprinos. Inače, ja sam volio da u svemu što radim postignem najviše što mogu. Tako sam od malena abriktovan. Uradi ono što ti se da u obavezu, koliko god više i bolje možeš. Koliko god, znači ne mora biti to nešto količinski ili na neki način puno. Uglavnom, ono što radiš da uradiš dosljedno, sa puno angažmana i truda i tako da. A kao što mi sad pomenuli ste omladinu i obavezni vojni rok. Zašto bi sad omladina trebala služiti armiju i kako bi to uticalo pozitivno na naše društvo? Pa, po meni preventiva je jedna najbitnija stvar. Kod nas u narodu kaže bolje spriječiti nego liječiti. Ta fizička i duhovna i svaka druga spremnost je poželjna za svakog mladog čovjeka. Nekad je to bila ta armija koja, mora se priznat, da je imala jak utjecaj na društvo. Prvo, zbog toga što sam odlazak ili prijem u armiju je nešto značio. Znači da je čovjek potpuno zdrav, spreman, sposoban i to je značilo s te strane. A s druge strane, znači kad odeš tamo nema više ni babe, ni matere, i tate, i mame, onoga sestre, znači tamo si u jednoj zajednici koja se mora sarađivati, mora poštovati, tamo imaju znači i prijatelji, ima i kolege, ti jarani vojni, onda imaš i činove Boga mi, pa onda moraš poštovati sve to. A s druge strane, tu se malo nauči, danas je tako vrijeme nekako nesigurno, pa onda držim da bi trebalo biti spreman svako i da zna rukovat sa određenim oruđem, da kažemo, za ne daj Bože, ali mora to. To je, hajde da kažeš, sporedna stvar, ali više onako što je to bilo fizički, znači organizovan dan, spreman si za danas da nešto učiniš. Fizika, to najprije. Prijatelji zovu vas hadžijom, to znači da ste bili na hadžu, jel tako? Jeste li bili na hadžu? Ja sam
Allah me počastio, kažem, iz tog prije ratnog perioda, malo smo mi živjeli onako, da kažem, više slobodnije. Nismo dopirali do nas, nismo poznavali potpuno vjeru onako kako smo je poslije prihvatili i neću da kažem da je to bilo nešto neispravno, sve je bilo uredno, ali jednostavno ja sam odrastao uz ilmiha, možda Kur'an s prijevodom, tako da nisam puno imao ni literature. Otac je bio izuzetno dobar vjernik, djed rahmetlije 70 i neke godine obavio hadž, dakle vjera je bila prisutna tu, samo mi nismo da kažem, nismo tu akidu tako shvatali, jer smo bili jednostavno slobodni, hoćemo, nećemo. Međutim, taj način života, odnosno okolnosti 98. godine poslije rata, počeo sam raditi u jednoj humanitarnoj organizaciji sa Human Relief International, se to zvalo, sa djecom poginulih boraca i jetimima, radio sam i pojavila se inicijativa da te uposlenike iz Tuzlanskog kantona, Sarajevskog, Zeničkog, nas 20 momaka smo se okupili i u privatnoj režiji otišli smo na hadž. Znači, 98. godine sam obavio tu dužnost i otad me zovu hađi. I tako se i osjeća. Nadam Kabul i hadž. Amin. Kažite mi, šta biste oporučili mladima i budućim pokoljenjima? Da vam kažem, ja sam oženjen, alhamdulillah, sretno. Imam 4 djece, 2 sina i 2 kćeri. Imam već i 2 unčadi od starijih sina i imam, sad se udala mi još jedna kćer. I ono što je po meni vrlo bitno ili jako bitno jeste taj odgoj te djece. Dakle, kako se kaže u našoj vjeri, odgoji dijete 25 godina prije njegovog rođenja. Šta to znači? Znači da odgojiš sebe i onda ćeš dobiti i odgojeno dijete. Dobro i odgojeno dijete je koristan član zajednice. Dobro i odgojeno dijete je nešto u što isplati se ulagati. Nije ono životna, da kažeš, dostignuće, neka titula, nešto. Dostignuće svake zajednice je dobra i odgojena omladina. Dakle, neko ko zna šta treba raditi, šta ne treba raditi, omladina koja ima ambicije, omladina koja želi neki napredak. Ne oni koji danas, recimo, na sceni je daj mi sve, danas i ovdje, nije bitno kako i na koji način doći do toga, bitno je samo da se ima. Ako bi uspjeli da tu omladinu usmjerimo, da zna kako na najispravniji, najpošteniji, najbolji način doći do nečega, onda bi to po meni bio najveći uspjeh za jednu zajednicu. Isto pitanje, ali za odrasli. Jedan savjet, ovako, ljudi koji planiraju ići na zapad, kažu tamo se može više zaraditi. Pa sad sam kazao, svako vrijeme iziskuje ili traži svoje nekakve aktivnosti, pa tako i kod nas danas i ovdje je na sceni taj materijalni progres, to nešto daje da se ima, daje da se osvoji, daje da se stekne i onda ljudi traži načina, ako ne ima tu, ima na drugom mjestu i tako dalje. Danas i kod nas situacija, hvala Bogu, dobra, ima posla, može se zaraditi i tako dalje, međutim,
neko misli da ima na drugom mjestu bolje. Ja vjerujem da je Allah propisao na faku i da se ona mora sticati na najbolji, najpošteniji, najlakši način. Ne lakši, nego onako kako čovjek može i mora. Međutim, dobro bi bilo da se povede računa o tome kako se stiče. Znam da je tuđina teška, u svom životu imao sam priliku biti i terenski radnik i znam kako je zanoćiti u tuđoj kući, u tuđoj državi, u tuđem krevetu. Znam kako je oprat sebi, skuhat, pripremiti, znam kako je otići na posao, a nisi imao doručka ili kad dođeš kući u zimskom periodu, bude to studeno, hladno, valja napraviti sebi da jedeš, oprat osušiti, tako dalje, ispeglati ukoliko ima potrebe. Ako odiš sa porodicom, onda ostade ti ovdje šira porodica ili familija, ostadoše prijatelji, osta sve, to se ne može nigdje naći u svijetu. Znači, na kraju krajeva, koliko sam naučio iz svog dosadnjeg života, evo ta voda, tamo gdje prvi puta popiješ vode sa izvorišta ili izvora, kad si kao mali dječak ili dok rasteš, ono što popiješ, čitav život si vezan za to izvorište. Ta, kako se kaže, nostalgija čovjeka vuče non stop nazad. Ma gdje je on bio, ma šta radio, nikad neće i ne može osjetiti sreću doma, sreću domovine, sreću svog topraka, svog ognjišta i tako dalje. Znači svoje zajednice, svog jezika, svog naroda. To može se nadomjestiti, to nečim pokušati nadomjestiti, ali nikad se ne može normalno biti tako rahat, tako slobodan, tako radostan kao kod svoje kuće. Zato kažem, ja sam u nekim momentima imao namjer otići, ali ne bih vodio porodicu nikad i niko od moje porodice, osim jedan brat, nije van. I ne želi otići i neće otići ako Bog da. Ima tu hljeba, kad bi ovdje ljudi se angažovali, radili onoliko koliko rade tamo, vjerujem da bi ovdje vrlo brzo osvojili ili zaradili to što tamo misle da će zaraditi. Normalno, ima jedna druga komponenta, to je stvar sigurnosti. Ljudi misle da tamo ima, siguran je, zaradit će, plaća račune, ovo, ono i tako, ali život prolazi. Nema, ode vrijeme, ode porodica, se rasu. Ja znam da ljudi odvedu mladu djecu, budu 5, 6, 10 godina, oženju se tamo i ostanu. Kad nazove ovamo svoga djedu, nenu, amidžu, dajeđu, gdje si dajeđa, amidža, kako ste, šta imao, kako je ova i ona, i to je sva priča, gotovo, nema više. On ne veže ih ništa. Sad dok i on, druga generacija, to se izgubi, ode, nestaje i tako. Zato sam protiv, apsolutno, odlaska bilo koga i bilo gdje. Na kraju krajeva, sad kad vidiš kod nas, recimo, doće ljudi iz trećih zemalja da ovdje radi i zarađuju, a naši ljudi otišli tamo. Malo je smiješno uzeti nečije mjesto, nečiji, da kaže, život. Tako da, apsolutno sam protiv odlaska. Pogotovo ljudi u godinama, ljudi koji bi trebali već biti ostvareni, trebali nešto steći, imati svoj dom, svoju kuću, svoje ognjište, svoju porodicu i gdje ćeš onda? Da li bi ti, Hadžija, pozvao ovi, recimo, što su na zapadu zaradili tamo, pa da se vrati i ulože taj novac u Bosnu i ovdje otvore neki biznis, neku firmu, na taj način da pomognu svojoj domovini? Pa, rekao bih da, ali ako si zaradio tamo, a sad da poneseš ovamo, normalno svako ima pravo na tu svoju zaradu, uložio si vrijeme, trud, zaradio si, ali
To je druga država, znači ispadni nepošteno, tamo odi zaradi i nosi negdje. Tamo si otišao, tamo zarađivao, tamo i troši. To bi bilo pošteno. Međutim, bilo bi dobro u svakom slučaju. Na kraju krajeva ja vidim ovdje naš narod živni, recimo u ljetnom periodu kad mi zovemo dijaspore, ljudi koji su otišli, kad se vrati ovdje, to sve živni i donesu ogromna sredstva. Od toga ova država polijepo ima računa, ali nije pošteno. I zato bi kazao, jes, dobro bi bilo da neko dođe ovdje, ajde da sad kažem neka cifra 150-200 hiljada dolara ili eura donese ovdje, svakako da bi dobro bilo da napravi firmu, da nešto ostvari i zaposli ovdje ljude, da više ne odlaze, mladi ljudi. To bi bilo dobro. A sad, vjerovatno ima takvih slučajeva, ali svako nek radi ono što misli da treba. Ovako, Hadžija, da li postoji neka želja neostvarena? Pa da vam kažem, svako bi trebao da ima neke planove u životu. E sad, čovjek snuje, Bog određuje, nekad se ispriječi nešto neplanirano, ali u većini slučajeva i Bog pomogne onoga ko želi. Allah dadne i zdravlje i mogućnost, olakša svakom čovjeku ono zašto je on stvoren. Što se mene lično tiče, imalo bi možda neke stvari koje bih mijenjao u životu. U prvom redu je obrazovanje. Ja sam svjestan da sam mogu mnogo više, sigurno. Mogao sam, ali ne zbog toga što meni treba, ne treba mi nikakva titula, nikakve diplome, nego imao sam afiniteta za te stvari, kažem, radio sam nekad sa djecom, pa oni poslodavci moji su zakupljivali prostor u školu. Ona tamo dođe po par stotina djece i onda iznajmimo školske učionice, iznajmimo fiskulturnu salu i tako. Ja sam imao afiniteta za organizovanje tih, da kažeš, ljetnih, zimskih klubova i onda radili smo na tome, podijelimo djecu u grupe i onda takmičenja razna, Boga mi i nauka. Tad smo učili u prvom redu, bili to islamske teme, Kur'an, hadis i tako dalje. Ja imam, hvala Allah, uspjeha u tome. Doživio sam da nekoliko, mogu reći čak desetina te djece je završilo škole, medrese, fakultete, danas se ostvaruju kao uspješni i imami, i biznismeni i tako dalje. I to mi je jedino, da kažem, najbitnija stvar. Da. Odlično. Dragi Hadžija, hvala ti na lijepim savjetima. Moleći uzvišenog Allaha da vas nagradi i vidimo se nekom drugom prilikom. Bilo mi je zadovoljstvo s vama ovdje razgovarati i naravno ima bujruma ako bude potrebe i drugi put. Hvala. Još malo uvaca. Kaži ovo.